Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini u-subscribe nje awubizi imali kumahhala nje nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba silethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba olethele lona namhlanje. Lesi-ke uZimdollar-ke laphana-ke usegcine exolisile-ke laphana wacela ukuthi-ke abantu-ke bayidlulise-ke le ndaba le eyenzeka laphana-ke ngenkathi simbona laphana ephoqa umthandeni-ke i-microphone laphana ngenkathi-ke ephefoma laphana kumcimbi wokhozi i-mother of all-ke le ndaba yatrenda. Usegcine ey'valile uZimdollar laphana-ke wenza ividiyo-ke exolisa ethi-ke ayidluleke le ndaba. Ngidlalela-ke ividiyo yakhe uZimdollar-ke uyizwele wena-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke mase uyizwile-ke le vidiyo lena ungene ema-comment section-ke for sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uzocenza nebhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Sanibonani, uZimdollar lo intombi yasobuka. Kunomyalezo wesixoliso engifisa ukuwudlulisa kubo bonke nje abathandi bomculo wesintu nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu ababekhona lapha ePeople's Park kwi-Mother of All Maskandi Festival, wokuthi ngabonakala nje sengidila nesimo ngendlela okwangafanele ngidile ngaso ngayo. Ngiyaxolisa kakhulu, ayidlule Zulu, ayidlule ngane zakwethu. Ningakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok Zimdollar 2021, ku-Facebook Zimiphi Biyela, Instagram Zimiphi Biyela, kanti ku-Twitter @Zimiphi B1. Kanti Monday to Friday ngisuke ngikhona nakanjani kuhlelo kuKhozi FM Danki 12 to 3 ngingena ngo-12 kuze-ke kuyobumbana ihora lesithathu ngisuke ngihambisana noKing Sifiso. Ngiyacela kakhulu ukuthi-ke nisilandele kakhulu nizwe ukuthi ngabe seniphathileni kulo nyaka ka-2024 no-2020.